Manipur irang sujam kan manina blog thagatchari haidi adum kainobudi tawre do ragasu echam chamna jumna nongmagi aina leijaba chajaba adudo adum uchabani mayamna nungsibiduna channel sibu like and subscribe toubieu sigone de matang se loiselage adu palak paneer se mayam su try toubieu yam healthy su oiba angang singna su phajana thongadi jam hawbani aduga jam pam su pambane bako adani mayam adu saya hawba macha to nang di hawbra hawbro mayam sanda tare he nipan ta do re ma dukan da paneer ga tang lo ge na thaglai ni nong ni tar me phajana to de Delhi se Assam hole nong tar ga dum nei pitik 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 ta lambi je chape chape law yo uje paneer cha da ado hijang mayam se masang cha ga la pa da paneer cha ba ni matam yaure nena paneer khatang lau ge na nai ma ja खुले नहीं है भैया नाम लौरगा हले सिगलैरे पनीर का पालक का सिदी पालक पनीर थोंगे अतोपा हाइदी टोमेटो हापगा थोंबदो इततना अयामदुतना थोंगलेबको पालक पनीर से जाम थोंदे दो सिदी पालक पनीर से थोंगरगे हले हजी मैं पालक से अना पुथोरे सिगा अदो अना सिगा मंदोइसे मना आफा फबा मका से लौरगा अदो ngata मंथो अनि फजना तीन कांग देंगा अदो आफा फबा असांगबा मका सिंसे अदुगा मंथोगा हंजिgai थोंबगी प्रोसेस हौगलगे बको मैम आई हंजी मन लोरे अदो सिगा सेंगना मंथोगा लोरे अदो सिसे अचौब कोन अमदा हापगा इसिंगदा अहुमलं मैरक तौरगा अइना चामथोगा थोंनबगी प्रोसेस आई हौगलनी बको मैम मखा थाना अदो मथंग येंगमिनसी मैम दो हंजी पालक से फुटनबा इसिंग थांगलेबको पतिलाम द इसिंग हापगा थांगले अदो पालक से फुटपा मतमदा अखोगी इसिंग जे हाना थांगलगा को इसिंग जे सारगा सौरे हाइबा कांदगा पालक मना अन्य अहुमलक चामतोलो मतुंग खोने मचुन ताहलगा थंबसे अदो हापीरगा कोई मिनिट अनि मुकी चांगदा हादि माई असंगबा संगलै मनम नंबदो संगनम नंबदो अदो कोक नंबर खकी पुटतोइनेबको अदुगैदो हेंजना फुटपा तारगदी पालक पनीर से मचु फजदेबको अदुना ngahатang sing सगोलपो मतंदो मिनिट अनि मु फुटपीरनी अदुगा अइना सिगा संगोम तौरिसे असिसे नम होरन पालक तो मही हापनबनेबको अदो आइदी पनीर थोंबदा संगोम न ओइना मही दुम हापदु दोनाइगोदा हाउजबा हेलेबको angang sing na su pami healthy su oiba aduduna ina sangom se musonda thangalini mahi hamnaba aduga palak se futle ka horen chauraba matuna ngatang leraga lauthok drobne ko adugi sarak tugai masala ready te hore masala se hamnabai damakta khamen simbi ani khak laure aina pitak tawba achobo de makhana su yani duga chanam taruk tren mo hape moro atekpa maga tilau macha amaga dedi sing manau macha amakha enchi ama ani mu chawba amakha hape ko asise kano tawrani asise ngauraba matungda sise grinder da khaidoni se ngaunabagi damakta ai hanji siga thau hapchalebako thau hapaga thau se saraga hanji ai jira khara hapaga sise ngauthoga thamdromne ko jira hape jira hapa matung da tilhau hape sing hape chanam hape morok hape
morok hapa loraga adagi ai khatang hana taraga si tomato si hapanebako tomato si hapaga adagi ngaubirani adagi ngauraga matungda sise grinder ga phajana ai takhoga thammanebako takpase palaka punna ta asijai aduga asise thawre aina hatang thawraga thangdani habde si palasi lawthaba matamda ice water layadi ice water da ngahatang hadi sok to bahari thambibe ai ko aduga leidaba tarasu normal water da adum yai aidi normal water da ni adum tawse aidi ising aingba leitabagi aduga sisinam horen garnish tawna baina kaju badam do maru tara mukha lawrebako adu kaju badam no hatang tingna thammaga isi je tae chamos ahum mari muki changda hadi phajana powder olaga gravy ta to horen garnish tawna bane ba kaju badam se jang thongba siga pungawda pulap hapke harsu yai ado kaju badam na garnish tawbana tabida khoina kainogi cream gumana sijina su yai bako ado ai hanji asigi se taani taga matungda ai process se amu kaino tawrane bako thongbagi process ta ado mem jam thina yang mani khigi palak pani thongba se adogi pani thongbo su yam yange mem aina akhangba dum share tawjabani memda mayamgisu atopa tengta khangbale adum haijiro ado pani se sumaina kaino pawa ama khal lawre bako 250 gram afaba quality ki pani lawre ado lawraga ismaina piece ka e ko piece ka ga ai haji pani se ngahatang haji roasted tawdo adumai tawdi pani se yengbo tisu phajai dedi akhoi pani se chawa matamda khoisinna bang ko khongong ya thumba ngo magi flavor thogai bako adu pani se ahingbo na didum hamna ba mi su lai ado hapado hapagadi ne mahau du thokte bako doina sonde siga koi shape ta da pani khar lau thori se asino horen palak pani do green color oibani na ne ha mana horen aina khatang thingji kuma ma chang li sakga hapri yam phajai bako yam phajai adu de aina si khatang se lau thoga thamme horen mathakta garnish tawbagi type da horen loina thangda matamda tawani na do pani se koi kana ba ngaudoi ne te sumaina ha te pe ta ngaudoi ne bako duga ai hanji khamu thangale paneer se thongna baina duga thau khitang haire do thau sigi mahuta ghi une tawrasu phai ko ado ghi une tawrasu hawani ado aidi dum ngasidi thau na tawre duga sige sig habu jira hape atei maroi sidi kona keno tawraga hap toini ado sige jira habu mating no morog asu hape aduga jangang hapjale duga sigi egi paste sengi bodo adu dei hapjalani bako adu paste sengibido hapchelaga asising hatang auraga sigaisiga phadigo mayu garam masala doibi jira gumba hapchelangina ko jira gumba hapchelaga adai sising hatang maise khatang lei tharap toga ngobirani bako ado ngobiraga sigi hapchula matungda ai mahi haptoini aina siga jawba sisu tap tamna chisalle do ising khatang aina filter de lawraga tengthoga aina hapchelaga mahi se haidi emaki kasum haidi kene tawringa yawdrabani do munna lorebani half boil one lorebani ko duga masala hape phadigo maru jira garam masala leibedo ai hapchela matungda si aina ngasai kaju aina paste sema thangribedo adu maki flavor leina ba haina ai kaju se pung ama ani muting mane ko sumaina tingdragasu khame sindi ngaubodo adugi marata dum hapasu adum sinjang je flavor leibani aduga sumaina hapchella matungdai thumju katang haphrani haji thum morokti isagi taste ado morokti yamna sarga budi haute sungu hinjang se adu sudum isagi changna dum hapiubako aduga ai sangom se jing mahi oina hapani ado sangom se ai hapke na tawse sangom je mapang chole doina mapang je thamme bako horen en hinjang thonga matungna sangom je garnish oina tawna ba haina thamme aduga sigi palak ki kano sigi ai mahi hapchelaga ai haji pani thada drobane bako pani se thadara matungda hinjang se yang kuina sawlaroi minute ahumgumbagi changda sawalane bako ma kai hamningai leite sigi se ngasagi maprang deina dum phajana baina hapkene tawre atedi masala punamati hapalorabani aduga atai hamningai kesu leitre ado horendi garnish tawba matamdadi ngasagi takhibedo ado en hapirani ado maki maru oba khaitai masala ibu pani thongma matamda pani masala
ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯎ ꯍꯦꯟꯕꯅꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯣꯏ ꯃꯄꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯅꯤꯔ ꯊꯣꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯄꯅꯤꯔꯁꯦ ꯒꯥꯔꯅꯤꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯒꯥꯔꯅꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯥꯡꯗ ꯐꯖꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯄ꯭ꯔꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯡꯀꯣꯠꯇ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯅꯤꯔ ꯊꯣꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯗꯗꯤ ꯂꯨꯞꯄ ꯃꯥꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯖꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ 하우브라 능디 맞아 하우브라 맞아 또 능디 하우브라 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 이거 지게 적 너 자꾸 자라 너 자꾸 자라 자꾸 자라 papa papa làm chào hầu break cha tuần đi ạ kem hầu vậy hầu đi hai đôi xem ta hầu đi cái thành green glass này mà nó chạm thua sao vậy mayam matang sida loisalage ngasi vlog se mayam su try toubieu palak paneer se aduga fajana thongadi jam hawbane bako ado mayam ngasi gandi loisalage video se support tobule pinu haidi channel si chuma cha oibanina view se handagi khara kaja dabaga mayam khara khambi dabaga ko channel se nomoi dum down oi thare bako 80 gumba 100 gumba dumaine takai adudana adum video se thangatadi nungaite magi routine do regular routine do karne sum thangatjabani mayam haidi kainoda Himalaya Manipur irang su jam kan manina blog thangatbase haidi adum kainobudi tawre do ragasu mayam asigi wenadi matang siga loisanjarage aigi blog se icham chamna jumda nomagi aina leijaba chajaba adudo adum uchabani mayam nungsibiduna channel sibu like and subscribe toubieu channel se support toubieu asigi wenadi matang se loisalage adu palak paneer se mayam su try toubieu yam healthy su oiba angang singna su fajana thongadi jam hawbani aduga jam pam su pambane bako adani mayam ado aina ngasai sangom mapang hapado sangom mapanga paneer gana aina garnish tawbodo adugi mahutta isagi apambada akhoi kainogumba cream gumba ne sangomgi cream do adugumba na taw garnish tawge harsu chai mi ke kang lakpa matamda adu aidi jumgi chana banina adu do season adre adu dana mayam adum ai haiba share tawjawani akhangbodo soira su haibiro ngasi ko ne di blog se matang se lotion jarage bye bye thank you so much